UMP Bamarway ke Jela Syaraja Sabha Dr. WR Karluki Hakasi Palai Ulong Bakadaw Kamat Halandit ke Jing Syarim ke National People Party NPP Dangshin Hagi election Lok Sabha Natura Bachelong Sin Kadai namar ke State Reservation Policy namar pekerjaan ke BJP Kat kum ke Jing Ong Jong U kan Bhashibun ya ke Parti Bandrim ya ke election Nagbenta ke Jing ya Teli Jong ke Jela Unai Presiden Berim Ngemikhalia NPP ulama hamro ba kadai kadak ke Besniu ya ke Jela lada ya ke election la job tang namar ke Jing Syak Jing It patawa penkelai ya ke job reservation policy Dr. Karluki Ulong ba ke National People Party kalai tekho bat kal kersan BPP hari lum khasi jantia bat kal kersan kongres hari lum karo hagi election Lok Sabha banak sudep habaro arjaka ngi syarem na state reservation policy hangne khasi jantia ki kwa penkela ki khmi yangi kum ki ba persya bat syakaropat kim kwa penkela bat ki khmi yang menteri rangba kum upriu pasimkia ya ke jingdon kam ka khasi hills ulong bat menrap hanring ya rosisha ya UCM namar ka don kapor ha ke politics bat na kementa ke jinge teli ke Jela kan bha bangin rem ya election hanrai kum statement phila panraya ka ai ka ba Haka kep bajur trong ke jinge ki ka ai ka bau CM ulale uhapan khot ya ke jinge lang pat uhapan menjur pan kela namar ha ka jing yo i jong ha oi ka ni kadai tang kalanti pat ngatharai kala sanga ingi setai pat sanga yangi seneru ulong Dr. Karluki ulapan rap ladaya ka ni ke election la job da kasan partai ka bakuj ha oi ka Bhashibun nga kerenya ka ni ka than kasi jantia ngam kerenya ka Hills Hanrai ladai ke election la jom namar ke Jing Syak Thangan ban kela ya ke reservation policy nga ong happy ba kadai kadak ka Besniu bat wat kuslai namar pangi baro ngim sayo ke yau so bat ngatarai ngindang im ban yo i yau so ubangin ke ka kamsan perthai ka khuj ha oi ngasniu kala dai ka por bagi pai ba kim dai shu ban chimpisa ha ka por election kadai ka ba palat hanrai ladak kalong da kumwai pat kadai kadak sniu ya ke Jela Shu une UMP ulong bah ke kenjong u ke NPP kam syam narim ya ke election tang namar ke rajung ke BJP ban ai ka jing kersan ba purai ke parti ngam ngai setia paling ong ya kini kalong namar house name arajar kan riu amtang ke BJP ke kersan yangi bat wat menteri ke tribal affair ba manta oleh ya ialah election bat nga empat UCM ulo job da ke jingkot arlak empat ulah thar god hari lum karo ulah benrap